pernah berhenti. Eh, Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah
هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء persiapan نشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد جدينا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي رداؤه أجب من تولاه الهوى فيك والضيف أجب من تولاه senyum فيك 1 2 gaya والنور يهدي tegang satu nah tua 1 2 ya وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين السماء بها أمطرت في الخافقين السماء tapi dia apa dia seram akbar itu dipinjam kakak kelas Video. Dah. Ini video. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين
السماء بها أمطرت في الخافقين السماء هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جدينا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب ومسكنه الحاشا أجيب من ملك reaksi abang pertama kali presbal karena abang belum pernah ketemu presbal. Kalau kita sih kan udah biasa ya. Iya, gimana udah biasa gitu kan. Iya lah, bagi yang belum subscribe channel kita, subscribe dulu, jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Apa lagi? Bingung, ngomongnya ada aja ngomong. Ya, sekarang kita kasih nama stasiunnya tuh Alay, pakai I, bukan pakai I, ALAI. Oke guys, jadi catat Alay itu adalah sikap dan perilaku yang bisa masuk sini. Itu periwayatan Bu Septi Marlena.
Cepat excited. Wah, excited. الحائرين ضياء وفي الحشر ظل Ini المرسلين dia sekarang lagi kunjungan, lagi dikunjungi sama keluarga besar. Keluarga besar. Jangan lupa juga follow IG Afra @pra_amatullah. Pra_amatullah. Insya Allah nanti difollow back kalau kita udah nggak pasti. Pokoknya gak kenal lupa ngapain follow. بها أمطرت في الخافقين السماء Tapi perlu kamu ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Gersang itu kan ini kan Apa? Krik, Krik, krik. orang nggak jadi. apa? Gajah deh, hijau. WKWK. CKK. Jauh dari WKWK, CKK. Leh ngomong dong. Masa diam aja? Taruh. Jauh, Ente lah, mau. jauh sekali. Jauhnya sekali. Jauh terus dulu, patung dulu. Panahin. Di Erman. Jauh. Pencet foto. Ini. Pencet foto. Nih.